Hello. Njoni tu hike jamani. Hiking day. Masai Nation ina hike leo. Familia ya Masai Nation ina hike leo. Jumapili takatifu. Na hatuna budi kufanya mazoezi baada ya ibada ili kuboresha afya zetu. Aitara nadol iltung'anak kirorita Kimasai tene. Amore tadi Masai Nation. Okay, Masai Nation enchannel sapuk naleng natii abroad. Naiwakilishita irmaasai pookin popote tenetii Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda. Etii dii irmaasai inaalo Masai mayiolo. Kake irmaasai duo ninye iwakilishita Masai Nation. Tijing'a YouTube, isearch Masai Nation, etii live videos, DJ mixing tapes, etii inatianga etii shorts. Eti shorts natii eti shorts naitodoluta ntoyie ormaasai kusito, ormurral lormaasai kusito. Afota si Masai Nation mibaguita ninye mila bana. Kinyorr emila ang' e kawaida ormurran eranyita amu metii entoki naiharibu inaalo king'ua pookin ninaalo kitii. Kwa hiyo meeta eranyata ormurran ontasati eranyita eng'oki wala entoki torrono naas. Emila ang' ina nina pikitii ene irmaasai kira. Kwa hiyo kinkosea naleng tenekijo matipik ake duo sinkolio lorganisa oopeny basi kake mikipik isinkolioitin lang' lemila ormaasai apik atua mitandaoni amu labda mentoki naendana organisa nje eloito Masai Nation ni taifa la Wamasai. Kwa hiyo njihusu Maasai pookin tenetii popote. Awe ulia kishomi, ulia logilata, irmaasai kama irmaasai. Kwa hiyo, ajira dengarni ni mkulata. Mrs. DJ Masai. Haya, comment unaangalia kutoka wapi? Kenya, wapi Tanzania. Kijangar na kanyinyor na lente Masai Nation channel. Tuenjoy. Tufurahie, tutumie mitandao yetu ya kijamii kwa manufaa mazuri ya jamii yetu na taifa letu. Mwemura iti content nikipikita atwa mtandaoni pimikiuka maadili ang'. Nekiyieu ake sii nekiyiolou ajo ore tiatua kulo mtandaoni lenjamii entoki nipik mifutika kata. Nje etii milele ine. Kwa hiyo tishila oltung'ani content nimposti tiatua mtandaoni lojamii amu irmaasai kiwakilishita popote tenetii. Kwa hiyo tenekipik content torrok atua mtandaoni nje kiharibiakita irmaasai lang' pookin empicha. Kwa hiyo matishil Maasai. Matishil Maasai ntokitin nikipik atua mtandaoni te faida enjamii ang' o faida ang' pookin. Metaa ititanye Masai Nation peyie elimisha ake sii enjamii. Kiyieu nikifocus mambo ya elimu, mambo ya haki onkituak, ontoyie, onkera, haki orpayiani, haki ormurran, haki kila tung'ani, haki. Kitii yiok nyuma peno mikiyiolo haki binadamu kama irmaasai amu kitii dii nyuma peno te elimu. Kake tenikiponu ayiolo haki ya binadamu nikiyiolo ajo etii ntokitin kumok naleng nikimpungusita yiok kwa ajili emila ang'. Etii ntokitin najoitoi haki onkera, haki onkera. Kanyoo eji haki onkera? Mintaas inkera ntokitin torrok amu meyiolo ajo kanyoo itaasitai. Kinyorr inkera ang' naleng kake tenikipik atua mtandaoni nikinchopoki nanga nabaraki nekisil amu tenebulu peeponu adol impishai torrok nikimpostitio negorore intoiwuo enye. Kwa hiyo ntokitin nijo nena haki onkera nena. Haki onkituak, haki sinye enkitok enyorruni, neminyali, nemeeri. Ntokitin nijo nena najo oltung'ani enkitok oosita nkasin sapukin tiatua enjamii. Enkitok nailea nkera nilea orpayian lenye
nesile enkaji, neyerisho. Kwa hiyo istahili enyorrata sapuk naleng, nistahili ake sii peeshimuni ntokitin nijo nena taa. Kwa hiyo Nyamasa Nation bana ni brandi kubwa sana, nikiata mipangoni sidan naleng aiteru tiabroad mpaka ang niponu aas peyie pikielimishana tiatua enjamii ang orparakuo bana. Eshomoita taadii irkulie tung'anak dukuya peno kake kigira atiti kurum irparakuo lang kake kinkasana taadake siyiok, kiponuponuto taadake siyiok inaalo duo napoitoi. Neeku taa lelo. Haya, tisira enkomenti mparo swali yoyote kuhusu Maasai Nation paijibu live. Hiking day, beautiful trail, nature is beautiful here. Enyori enkop naleng aiko nejia. DJ Masai roraki irmaasai le Maasai Nation. Okay. Mambo nini? Habari za wapi unapatikana? Yes. Hebu tuandikie bwana, unatuangalia kutoka pande gani? Si tuko pande za tuandikie hapa, natupata kutoka wapi? Mambo yaende vizuri. Si tunaitumia Jumapili ya leo, tunapanda hii maeneo ya Mount Vernon, kitu Iowa, from US. Tuko na familia, tunajaribu kukimbizia afya. Unajua umuhimu wa afya bwana. Afya hizi ni muhimu kweli. Kwa hiyo hebu tuandikie bwana, uko pande gani? Kuna swali lolote, kuna mixing zozote unazozipenda hapo, waambie. But mostly ni karibu to enjoy. Yep. There we go. Yep. I see a running boat. Ngoja niwape view ya trail tunayo. Yep. Dad, I see that boat. Oh, you see the bag too? Where's the bag at? Oh my goodness. It's running. Yeah. Running stone. Right. What? Ore dapa keji dapa trail atek masanda matopakila na trail eneji. Ore dapa trail eji dapa enkoitoi onkejek, enkoitoi naimi sanchi nepuo etii olami enewueji. Basi netii enkoitoi nemeno olami neninye ifanyayieki mazoezi. Ninye itembeayie iltung'anak. Kwa hiyo kinyor naleng aitembeata tonkoitoi nemeno olami amu kwanza salama amu metii ngarrin. Weniare niconnect keon o nature. Metaa niconnect keon o nature. Nature ni nini? Nature ni ntokitin pookin neme oltung'ani oitobirua. Enkai naitobirua penyo. Eji nena kurjan nature. Neta nature tabia ya kuleta amani kwenye mioyo ya watu. Hadi nyana tejore penyor irmaasai sero inaleng. Eto sero kuraha bana. Metii orkelele longarrini, metii impuruoi onkiwandani. Mbenek ake duo sero kidolta naasila Nairobi, liyioi ake ning'ito. Oetuo ena hoitie oltung'ani. Nitii oltung'ani hoo bana meeta orkelele sapuk, liyioi ake onkishu inonok, ntare inonok ing'urarita. Kwa hiyo tenihike aikonji, unasikia idol kama itii enkiti hoo nemenyamal amu mekwetita ntare wala nkishu. Nitii salama amu ilamita ngarrini. Najua Kwa hiyo, yep. Maasai Nation in the trail. Maasai Nation in the trail. Having good times. Good life. Najua, entoki sapuk nikiyieu nikiyiolou kama irmaasai lang ajo. Afya dentoki pookin no mazoezi kama elototo nkejek. Ore dii peyie peeta irmaasai asili eronkeno nche iltung'anak oopuo toonkejek naleng naarri tekurum tidie. Ore kuna olong'i amu kinoto mutukaani, nikitaalo mijinini. Mokure kipuoito toonkejek naleng. Kwa hiyo kigira yiok aapare kama Maasai Nation
ai-connect o asili ang eloito toonkejek. Kimpaki oltung'ani engarri tewueji sidai. Bara ake adumu enkoitoi nijo ena. Bara ake adumu enkoitoi nijo ena, nilo oltung'ani alo agira aim enkoitoi nijo ena. Alafu ni-connect o nature. Mazoezi sidan lenkokok, mazoezi sidan losesen, aikunaki nejia taa. Metaa kinyaita indaiki kumok nemetii